Hello, insung mi te ho idam jing onam. Kuklian kolning li helang Assam Nagaland helang lam lam gam langa gam tep gama lai zon ho na bonun ni khopha sun ahin na bonun sun pha jan khang na be ho na jan khang kim pha vai jing ka ne ho dinga vai jing ka pha tuna sei diu chui le wa bill amendment Hindu ho to ikat Muslim ho thu in chi YouTube page langa Muslim ho in ha se win na ya hin bol diu hin hi chi minlen lang he jong le mani hilang 650 Manipur langa mele ho to ngal peng ho na isu tu diu he Dragon of Russian mid sniper pa leng sao pa khon ka matin tun leng lut tauk de hey hai mayam kam duri ge ahan ba makta ege yelhomi indigenous Musalman ichin inaw sing ahan ba makta ana taw ayak hak na assalamu alaikum pijara i kam tawri nungai ri ge ngasi se ngangoi ge to bani adu kana amata ngang de asi uncle driver so pangang ba angau phero tum na long ga salot nunglut nang nai behen na bil gi matang si hai bangang ba yadro nang asuk matik luraba phibom sidha amuk kawak amendment bill Morubi Muslim gi kai no tawri ba se bill pass tawri se nang na mi chagum cha ba hen na nang adigum ba ngang ba yadro oida pada wathi warem ga ngang ba mi ama ga ngang ba mi ngon da bikhari habar bikhari jung khari hai be na si gum ba ding ngak ta ngang da adu ngang ge haibdi ekhoi support to wi kai no hai re Asise it's a democracy country. We have own right for our religion. Ko democracy country ni adana bill pass to bisi taseng na di nataw marvin de gidi edi kaya thoido oina ekhoi kanglup de gidi yaning de aduga na nakan marom da marol amada ngari thikot che thibong laoba thulaoba oktaba macha singna asibil se kanna support ka tawsil le kaina noina asi support toga noina khali se Manipur noi Manipur da leba ichin now pangan mete pangan jo hairo sakthu sa noina ima amata ni kaina haga saran toraga Musalman haga Musalman ichin now sing da noina pajana milen rom de gi bil mem pas usi noina se khudong cha ba si lorga saran toran thabak chi to thorak pasi kaya pamde haibde pamde support chu to de noina yengo noina center na bill pass to wi Muslim adu da haina leba yaro harasu democracy country nanina noina hekta asiga maram da noina Manipur da Muslim isin now sing noina hek sok ba yengo mikko pamago noina mi ama ani sok ba sigi maram da yengo mapan lam da nong ma da mi kaya tat kera hanadi Mete macha ga Muslim yana da ba kari amale raso outside of Manipur cha country manung de nang kadai da gira moina ka Manipur ni hairadi sak un se man banina mete kukina ga loi manabnina adum hekta kuki ni adu da ni hairaso adum phubuna handak ti kuki ga
meite irang sidagi sidi muina thangre train da phamre jo ab kha se manipur और मणिपुर क्या tribe है ना adum hangkhre ba adhar card yengani ba ko meite waridi adum pura india mainland on the meite di lar community rapis community hai na khangmina andak te noi kai no hek ama to ba musulman chen naw sing di ki ba nga ki shiba ki ba mi ni shiba ki da ba mi ne hey to ra kanu noi to rab di tat cha ni ko वो हम लोग तो जितना ये इंडिया तो डेमोक्रेसी कंट्री है हमारा हम लोग का रिलीजन्स राइट्स और मर्जी है वी हैव ओन राइट सो अदुना असी मतंग ददी नोय थुना कया नरिन लेबा सारकनी अदुदा तोरकनी हाइबदी चपचानदी खंगी no hek so ba Bangalore ko Tamil Nadu Kerala da noi nung mada meitei ngari masa district ama mada noi kaya tatuwa tung mang yang ga tubuko center manung da bill pass toraso Manipur manung din noi aphau sa ba yad ko minai na adum minai oina lege do ba khangabo tamda kanana sawi ha tamda kanana Burma dalan leba kanda lan thing na biba kana gi mating dalan to bra no khangbra pangan gi mating deni a sing da kana gi mating da to ri ha ekhoi kukina ga ni noi gi ching da koine noi lam kadai lege thiko che ma cha sa oi da pada noi bill pass to we haina wathi warim ka tu karan to nu ko hek to ba noi tat cha ni asima phaudi e hai mi ni aduna ekoi ase muslim agent now sing da yona ba share to view uncle driver nang sumi chagum chaba hin na ko bill gi matang se nang ngang ba ki bro ha nang mai te ki bro oiram ni ne saksu sa ai siwai da loisin jera ke themkhan hin le da un tin fan so in Assam Nagaland na mon me le pau hello ho dingin themkhan le do tin mm bill pass one religion one nation ti khat no mahina hi chi center in hichibil hi pass bol jong le Manipur langa wang bill pass ki bol manin non muslim ho na de da na bol te poi na bol bo le gampa ma ni khana mi izat me le na chi di ham na masanga chun Manipura thu khat aboya le gampa ma chu email hui kelo su ka Manipura kona khe ti ale mail he mong gi yong le Manipur mi chu heti le I bol cha chop yeng hun to a he galin nei law train dunga to yong le Manipura kona khe ti le ipitra ni ham ipizat mi ni ham ta dar ka lo phat cha bet no tan na ya cha kho ka sa tapoi tia ka se hin teng le uncle driver long chu amho mama en ase china sei thelo ham ti in sen kwa men ti un ase more request hin ki se hin ki ta tu hin comment section a sei thei thi sei kit un lang ating le ngai lu na za la like share bol thei chan bol kit lun tin na ho ngai lu za la hi chan hing lu hin ka number ho jang description ne bon sa ko hin boina kane na chunga chun khama ngai lu na za la pa kha pa ni jeng sa jong len ki thu pi ho chungin jong ki pa thu ka sin ngai lu na za la ki thu pi no ma ki thu pi lo la ho na jong le khan lem jingin anwa ja description na ka number jong ka koi na jong a umin hisu ka account number a hi jengin tu ni kho ading ni chan chai tau tin me hlo kha be ga kap kin ti jai pharage na tau marvin aj ku klenda
มณิปูดันte ko ku klen te ne no matin lai zon te ho na bonun ni la lang ni la pha no che nu te a chai na khe gain pau thei le holim thei dinga kum na lai ji in ka hin na lai ji in kanam pi te ho kan lu se jing be lai zon te ho dam sil set lu te kisumel tu pu te taw na